umutoza wa Singida ubwo ndavuga match ya Pereza hera. Umutoza wa Singida atoje iminsi 2 ngira ngo. Mu bibazo byinshi nabonye umutoza mushya abakinyi bamwe bari baragiye mu biruhuko. Mbega Tanzania abakipe ne gitangira imyitozo nko niwe wavugaga igiye kujya mu Misiri. Nta myitozo iratangira. Kubera Sekafa niyo azamye gitangira imyitozo. El Hilal ntikinasha. Gor Mahia nayo ngo ifite abakinyi bashya abandi yarabarekuye mbega urabona ko buri kipe zifite ibibazo bisa. Kuko nta kiba ape ntiyatsindwe ivuga ngo nuko mfite abakinyi bashya nabandi nuko. Nuko ngo rero ibibazo APR ifite nibyo nabandi bafite ni APR igiye muri irushanwa igomba kuritwara. Kuko hano hatari Simba, hatari Azamu, hatari Yanga, TP Mazembe baretumye ntiyaje ariko nazo zakaba ari ikipe nyine nazo APR igomba guhatana nazo. Mu ikipe rero zisigaye urebye ubona ko wavuga ikipe ebyiri Villa asigaye izini maze imyaka myinshi titabira idatwara igikombe cy'Ubugande ni igikombe ubona ko APR igomba gutwara. Kuyobora itsinda igakomeza kimwe cya kabiri ikanagitwara. Kuko APR ifite abakinyi benshi batwaye igikombe cya championnat iracyabafite kamba komeye ngenerwaho yongeyemo n'abanyamahanga. Nta mpamvu mbona yuko umutoza agize amahirwe yo gutoza APR ibyumweru 2 nta maze 2 kanyize batoza. Right Pierre? Darkonovic no byaba bigezemo. Yagize amahirwe yo kurusha wasingida bazakina ejo kuwa kabiri. Niyo mpamvu urebye nyine ubona ko APR ni umukandida wa mbere hubwo. Umukandida wa mbere akaba ari El Hilal nta champion muri Sudan. Uwa kabiri wahangana na APR ubwo ni Gor Mahia wenda shobora guhura kuri finali cyangwa se demi finali sinibuka ukuntu biteguye. Ariko ni demi finali inzira inzira hako bikose nose ko atari mu itsinda rimwe ariko hamagana icyo kintu warukomoje kuko amakipe ane yo mu matsinda agira kuri ahangahe ko matsinda na 3 bazafata ya mbere 3 zabaye za mbere nindi yatsinzwe neza yabaye kabiri ya kabiri ishobora no kuva kuri yatsinda rikomeye cyane ya kabiri B hano hari El Hilal hakaba Gor Mahia hari nande yindi ikigugu harimo 3 z'ibigugu muri yatsinda rya kabiri ndatekereza ko bashobora kuboneka indi ya kane. Ubwo rero ni APR igiye mbona ko igomba gutwara iki gikombe. Niyo mpamvu uze ngo ibibazo APR yakwitwaza nabandi barabifite. Niyo mpamvu urugero mpere ku mukino wejo umutoza niyo mpamvu Patrick Osemze ni yakiza yaraje guma Dar es Salaam ikipe abakinyi babahamagaye batarava mu biruhuko baraza bahura nayo Dar es Salaam afite imyitozo 2 ngira ngo azakina ejo. Ubwo rero urugero APR igomba gutsinda Singida umukino ubanza kugira ngo binayo yorohere kuzayobora itsinda mbere yuko ihura na Sports Club Villa mu mukino wa nyuma. Kukura irabanza Singida ikurikiza umukino woroshye wa ikipe muri Sudan y'Epfo El Merreikh isoreze kuri Sports Club Villa. El Merreikh Bintoui. Ubwo rero nibyo narimvuze ngo APR datwaye igikombe kuba ngo urwitwazo nabane nicyo bakwitwaza. Urugero nka El Merreikh igitwaye ubwo nka El Hilal igitwaye. None se wabutanga impamvu yari El Hilal dakina champion ya Sudan. Erega kazu nuvuga utabakinyi ni bashya Gor Mahia nawe ifite wenda abakinyi benshi bashya. Singida niyo bagitangira imyitozo bakoze imyitozo iminsi 2. Urebye no kuvuga niyo mpamvu ko APR ifite abakinyi benshi batwaye igikombe cya championnat cya 5 gikurikiranye iri mu mwanya mwiza wo gutwara igikombe cya Sekafa ku bwanjye. Reka tubigire clear muri ubu buryo. Naho umuntu yahera avuga ko APR ari grand favori wo gutwarira irushanwa. Irushanwa ryose ku isi rihuriyemo amakipe runaka. Buriya umufavori wa mbere umuntu habwa amahirwe wa mbere yo kuritwara ni umuntu urifite inshuro nyinshi. Ibyo sinzi niba ndamutse bivuze hari tutabyumva kimwe. Iyo hagiye gutangira edition runaka ya CAF Champions League arahiri uko yabimeze kose yabikinisha abakinnyi izamuye muri academy buriya iba ari favori ibihabwa amahirwe. Bura na Brazil igikombe cy'isi abari ya mbere. Champions League y'Iburayi Real Madrid. Turabizi ko Real Madrid nubwo wayiba abakinnyi wagirutte ariko tuvuga ngo ikipe gutwara irushanwa iyo biranayikurikirana. Irushanwa riba ari ryayo nyine. Riba rishakisha. Riba rishaka Real ntabwo igiruka. Nahererega muri Afrika. Rigenda rikurikira ku mugongo wa. Saraheri kamba. Abasenguzi wa Tanzania babivuzeho bavuga ati Simisanzu tsinda Saraheri. Ni n'ikipe ubona ko yagabanutse imbaraga. Bwabo kakazanzara zayo. Ntabwo ari ya Saraheri. Ariko se kutwaye Champions League kabiri. Gikurikiranye. Mu rugo gukamba kwaye. Irakamba n'akabando
yishomba akabandi gatwara Champions League. igatwara Champions League. Bivuze ngo Champions League iyo ishaka Al Ahly ntabwo Al Ahly yirukanka. Ahubwo igikombe nicyo kishaka. Ni nk'uko igikombe cya shampiyona mu Rwanda gishaka APR. Suko APR bashyizemo imbaraga zidasanzwe. Oya kuko isanzwe igitwara igikombe kiba kishaka. Ni nayo mpamvu wasangaga Birangira nyiri gitwaye. Izanganya ibitego na amanota na Kiyovu igitware ku bitego. cyangwa ugasanga ikoza amayeri muri shampiyona gatoya n'amakipe ari kwishaho Ikazava inyuma idepasa zikayirinda ikahita izicaye kwigendera. kandi igitwara ifite Papi Fati, ifite Lionel Sempore, ifite Serman, ifite Wagaruka Dan, ifite Karekezi Olivier, ifite Migi, ikanagitwara ifite Aniseti, ifite Shibimana Yunusu, ifite Baka. Kubera iki? Kubera brand. Nivuga ngo iyo kipe ni intwazi y'ibikombe. Igikombe kiba kishaka. Intumbero yo no gutwara ibikombe. Ibyo rero nari mbivugiye iki muri iyi Sekafa aya makipe arimo. APR ndumva ari ifite ibikombe byinshi. Na Villa ngo ni bitatu. Na Villa ifite bitatu baranganya. Gor Mahia ni bingahe? Ntabwo ari byinshi Gor. Gol. Gor burya nta Sekafa igira nyinshi. Ariko ubwo kuzishaka biroroshye nabirebe. Nabirebe igira nyinshi na FC Leopards igira 6. Iganya na Simba na Yanga. Zose 6 nizo zigira nyinshi. FC Leopards. Kandi FC Leopards iya nyuma ngira ni muri za 90 cyangwa 80. Uzi ikintu cyabaye? Ya gatandatu ya nyuma yatwaye. Yabaye nka Real. Ahubwo ubanza ifite 5 nk'ubwo ifite 5. 5. Yanganyaga na Simba numva Simba yaratwaye ya gatandatu irayisiga Yanga nayo irazigire 6. Yabanje kuzitwara ikiza nyine siga. Kera cyane. Myaka ya kera. Hari igifite akabaraga. Nyuma rero kuva muri za 2 kuzamura ikipe irashira haza andi bakipe bashya. Ariko simye ntitwari igikombe cya Kenya ni hanyuma ubwo nongera kubye ubwo rero kuri ibyo twavuga El Hilal nta nimwigira. Kanari ikipe yagiye yitabira kenshi. Ahubwo bitandukanye ubwo na ngenzi yayo itari itabire El Merreikh ifite bibiri. Twari kinani na gatandatu sinze Yanga kuri finali itwara na kira cya 2010 na cya 2014. Itsinze EPR kuri finali kimwe ku busa. Ubwo rero kugeza ubu ngubu ikipe zikomeye ku rupapuro ni APR na Villa. Villa idahagaze neza. Wenda na Gor. Tuvugisha ukuri. Gor nzingahe? Nizo ari kureba. Wenda navuga kandi igikombe. Wenda ishoko muri izo 3. Villa ntiheruka. Ubwo urumva turi nabisesengura neza. Nitugenda ku mubare ni APR. Gor Mahia ifite ibikombe 2. Urumva ko irarushwa. Urumva EPR ifite 3 irarusha. Ariko ugende na Villa kagira 3. Kuba ngo ikipe zinganye ibikombe ni APR na Villa. Ariko Villa uyu munsi na APR ni ikipe utagereranya ebyiri. Villa twaye igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka ngayo. Niyo urabonye. Heruka kera. Shoko ari imyaka 10 nangira. Heruka kera erega shampiyona muri Uganda. Ni ikipe yazimye kuko hasigaye Vipers na KCCA. Iyo tuvuze umupira w'Uganda bagenda bagabana. Nta mpamvu ubona shampiyona yabo ititabirwa n'abafana. Mu Rwanda APR ibuze igikombe na Rayon Sport. Tukomango Kigali iragenduranya na Police. Yene ngo shampiyona irakomeye. Hari wakongera kubivuga se? Niyo kibazo Uganda yagize ni amakipe y'abafana. Niyo cyayigwiririye reka bari kumvuga ngo niyo kibazo cyagwiririye Uganda. Express na Villa z'abafana ntizitwara igikombe cya shampiyona. Ikipe yatwara igikombe cya shampiyona so bangura komeye. Nyuma y'iyo myaka nibwo Villa igitwaye. Villa ni ikipe isanzwe kuri APR. No kuvuga ngo ku mubare w'ibikombe APR niyo waho umwanya wa mbere. Yako nari nibeye. Gor Mahia ifite ibikombe 3. Nacyo reka tubare ngo Gor Mahia na APR Sekafa y'ama club. Wenda iyo tuvuze ngo Sekafa y'ama club bitandukanye no iyo tuvuze ngo Sekafa Kagame Cup niyo Sekafa y'ama club ariko wenda yaje guhindurwa izina guhera 2002 nibwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangiye gutera inkunga iryo rushanwa. Ariko ubundi Sekafa y'ama club ni rushanwa rya kera ryo muri za 60. Ikipe rero ya Gor Mahia yatwaye iki gikombe muri 85 inani rimwe no muri 80 nibwiro gutwara igikombe muri 85 muri byahe bya Leopard inani gatanu bwa nyuma nibwo twaraga igikombe cya gatatu hafi imyaka 40 bwa nyuma ni inani gatanu itsinze icyo Leopard iwabo biri ku busi finale wasanga rushanwa rya muri Kenya. Urumva yari era y'amakipe muri Kenya yari Leopard cyangwa se Gor Mahia ariko mu myaka yavuba ntibongeye gukoraho. Urumva nibyo twavuga tuti ariko ipigo kare itaha kare ariko reka nongera kandi kantu kugiye tubanavuga ya 2019 yari cyaba no so y'amahirwe yari Rubavu itsinda rya Rubavu ndumva yageza kimwe cya kane sinibuka ikipe yisezereye ya Zambia nyirango yari yatumiwe ya gisirikare ya Zambia niyo kwemo Gor Mahia ubwo twayihaga amahirwe yo kugitwara ni ingi n'ubundi ni Dialos gisirikare na Bobby Williamson wahoza toza Uganda
nuko ngo nta mateka Munyarikose. ifite meza kuri Sekafa Kagame Cup rebe irari ku bukaka bwayo nta gikombe igira cya Kagame kuko yari nakomeye kurusha yari mereke cyane muri Sudani rwose wenda twavuga ngo aperi nareyo ariko tutuzi ko aperi ariko ikomeye kurusha reyo mu gukuranwamo aperi soka bwa mbere cyane na gatandatu mu ntangiro yatsinze irari 2 noneho ikindi kintu gikomeye Kazungu Hitimana avuze ikintu cyiza ko burya iyo bajya kureba abafavori ku gikombe bareba ufite byinshi muri mu makipe ajya gurira aho ngaho ariko narenzeho noneho ino Sekafa y'uno mwaka ni Sekafa itagira amakipe akomeye muri kano karere nta Simba irimo nta Yanga irimo reka mvuge izo ngizo gusa nta na Azam nayo ifite imbaraga ziyitwarira nibyo kuko Azam iragifite kino gikombe si nicyo gusa n'ikipe yivuguruye mu buryo bugaragara mu kibuga no yaguze ba Faisal Salum Bande ni ikipe ziri ku rwego rukomeye kuri zitabiriye yamaze kugera ku rwego rwa za Yanga wenda mu kibuga nubwo mu bigo itarashyira mu ekipe ikibura no gutwara igikombe cya champion nk'ubu yabaye ya kabiri za Champions League urumva rero neje ubundi mujye muri Mapinduzi Cup EPR habwa amahirwe yo gutwara kiriya gikombe cya Mapinduzi Cup kandi ubwo ayo makipe twavuga yo yari arimo naho Simba yari irimo abantu barayibonye ariko ubu ntayirimo byagombye rero kuba avantage ku kipe ya PFC ifite abanyarwanda bamwe beza n'abakinnyi bandi b'abanyamahanga bakomeye yaguze yashoye agafaranga gatubutse cyane kuko yongeyemo intwaro zigera kuri zingahe enye abakinnyi bane b'abanyamahanga bakomeye bavuye mu bihugu bitandukanye muri Mauritania Ghana na Senegal ngo n'abasanzwe tuvuga ngo n'abene igihugu nibo abenshi babene igihugu nibo batwaye igikombe cya champion kuri APR ngo turavuga tunajyana n'ejo tuzabikomerezaho umukino wa mbere wa APR n'ejo ni Singida yabaye gatandatu muri champion n'amanota 35 Sebuye ni gatandatu nazigura gatanu ya kare n'amanota 36 APR igira 68 kubyinshuro zirenga 2 ku manota aha rero ikipe ebyiri zitari ku rwego rumwe bimwe abiye n'umubwira ngo gutsindwa bigoye gushaka kuvuga ngo nibyo nabandi Singida ifite iminsi itarenze 3 bakora imyitozo Dar es Salaam abakinnyi bavuye mu biruhuko umutoza wabo ni mushya ahuye nabo Dar es Salaam ntarakandagira Singida nuko ngo APR ifite amahirwe menshi yo gutsinda Singida ko umutoza wa APR amaze ibyumweru bibiri akoresha imyitozo ni APR yatwaye igikombe cya champion Singida ibiya gatandatu yari ihefu bahindura izina nta mpamvu nimwe wabona uhera ngo Singida ngo ifite abo bakinnyi bakomeye benshi ko bari bahari kuki babaye bagatandatu no kuvuga ngo kandi na APR byumve kugenda ugahura niyo Singida yabonye uwo mwanya uri APR tutinya mu Rwanda nk'ikipe ya mbere iyo kipe ikagutsinda yego football bibaho ariko kumbwira ngo Simba yaje wenda cyangwa Yanga zije gukina no mu Rwanda ngo ihuye ngo na polisi ngo na Mukura ngo zirayitsinze mu irushanwa bahuriyemo aho ngaho ni ibintu bidashobora gupfa kuba nta gisobanuro cya uri APR rero ukomeye yitabiriye nta Rayon Sport yitabiriye nta na polisi yari yubatse ubu dufata ikipe 3 zo mu Rwanda twemera ubuzi komeye ne 3 ni APR Rayon Sport polisi Simba iraje hano cyangwa Yanga ikinini zisigaye Mukura AS Kigali tubona Kiyovu ngo zayitsinze ibintu sobisobanura gute biragoye nuko ngo ni APR ikomeye muri aka karere no muri Mapinduzi Cup Gape ntabwo yitwaye nabi cyo niyo tugiheraho Yanga yego yaje nta bakinnyi benshi ifite Yanga yatsinzwe 3 na APR Simba yari yuzuye abatari baha ntacyo cyari gihari Simba yuzuye ishaka igikombe APR inganya na Simba mu itsinda itsindwa na Singida kubera sinzi ikintu nabyita niba nabyita n'ubugome simbizi umutoza yagiye muri Mapinduzi Cup atayishaka Froje yirukanyije abakinnyi bararuha barakambakamba bazakina match bukeye abayobozi abantu bose turumirwa abantu turifumbata match nejo birazwi twiteguye imyitozo yoroshye gusa yari boso abakinnyi bitegura match ejo yabirukanije isaha irenga nta gukora kuri baro kwiruka gusa bazenguruka ikibuga abakinnyi bararuha no mutoza wahure na APR mu nzira ariko nubwo bwose waba umaze iminsi utari kumwe n'abakinnyi ese wa mugani iyo niyo myitozo ikenewe yo kubakoresha imbaraga reba APR zakina ejo na Singida noneho uyu munsi biruke gusa nta gukora kuri baro biruke baruhe hari ubushyuhe bwinshi noneho kwiruka bitari by'iminota 15 isaha irenga bamaze kwiruka turataha nta gukora kuri baro ibintu byabereye hariya ibi namwe ubwanyu mwaricaye muribaza muti ibi bintu ibyo ntibigombera gutoza niyo waba utazi umupira wavuga uti ibindi biki cyo gihe umukinnyi uzi ko ibyo ngibyo match ya Singida nejo icyo kintu sinye
nuwe musingira itsinze APR inshuro ebyiri ariko zifite ibisobanuro navuga ngo APR yatsinzwe irengana 2018 baradutumiye bitunguranye Rayon Sport niyo yagomba kujyayo turagenda naho abakinyi baramaze gutwara igikombe gihe APR yakubagana na AS Kigali bo baha agaciro bya shampiyona bya Kagame Cup nta gaciro bayihaye APR yavuyemo nabi twavuyemo dusebye kuko ntitwashoboye no kwikarifiye muri kimwe cya kane urabyibuka ndabizi abakinyi ngo bayobowe na Migi kapiteni nta gaciro bahaye Sekafa Kagame Cup ngo urabona ngo twakoresha imbaraga nyinshi dutwara igikombe cya shampiyona Singida umukino ubanza utsinda APR muri ibyo nyine ntibabyitayeho nta gaciro babihaye ariko kuri APR yiteguye nta gushaka gutsindwa na Singida ntibishoboka izo ebyiri nzifitiye ibisobanuro kuko nari impari izo kipe zitsinda APR ariko ubu ntibishoboka kuba ngo Singida yabaye gatandatu muri shampiyona ngo atsinda APR uko abakinyi bose yagira ni Singida nyine amakipe 12 azakina iyi Sekafa izatangira ku munsi w'ejo mumenye ko atatu yonyine ariyo yatwayeho iyi Sekafa kandi aranazinganya izo Sekafa ni APR twababwiraga yatwaye Sekafa eshatu nikimenyimenyi iheruka gutwara hari muri 2010 tsinda St George 2-0 izindi yari yatwaye hariyo yatwaye muri 2007 ndetse na 2004 nyuma y'imyaka 3 Kanyeza arabura itatu abantu baramaze kwizera ko APR nyuma y'imyaka 3 izagitwara Sekafa nabyishyizemo indi kipe ni Villa Sports Club 8-7 batwaye Sekafa 2003 batwara Sekafa ndetse no mu ndi mwaka ne ryari mbere ngira ngo 87 wanza ari imbere muri 87